Apa tiki beri pakiran kami nutem? Martip saya ki wanat kama. Kan ha? Sino dia? Diang? Diang yuta? Dia tu busa na. Te pi wandan kami no ba? Trayeng termandan kami lupan. Fisakin fidan kami nu. Oste. Trayeng? Habang ngingi di kita trayeng. Kalai dia. Cuba kai man. Ngong sino dia? Pech ne ba? Ngam tip dia, ngam tip kong dang, ngam tip kong na. Tambaya kan gi yang ngila dip thir mengi nutrai. Bai kan ni ka boro adap thir mengi. Demta ya kabam ta ngila long trai mengi. Mano kum ta? Habang ide mengi ki trayeng. Mano ko di ni kayeng? Kum no mangi ki tray ngem dan jing tem. Pech ni kong, ngingim dan cingtip i esyo ya kata. Ya kan di kacaka ngila thir nang trai. Ubah kisah kau rumah dia. Di kau kisah ngila biang lod. Ngidep saja kriman hadu akut mau apa. Te ya kapa mentah piman keli yang ngingim dan cingtip syu. Hapin keli na utau terahi rumah dia. Oh, kadai. Long udiang badi kan lagi. Pap. Long kakak no dai. Kat pelak. Bawa bat yang bat cakai Ka kon setiari aku kena kemai. Kilenya ba ke mentai syu man wanikan bat ni. Ngila biang lagi kat kisla. Dah kuat ban pengi rong in pengi. Tang ba kilikan ba tau try badi kini cakake. Ni sepasyat cingil hab dia. Kilina ba ke? Ke ba? Ke kong ke. Yo ngaju dia tu. Depan. Telet kau telet tuntak. A few moments later. Kisah. Depan! Dah bawa pi pendai ke yang? Ngan bom. Bom betul. Ngan bom. Depan! Bom. Sup hui. Hah? Tapi ang pat lihat terais, nu terais, nu wayung lecong, lihat mayung lecong. Ai? Tengah sebu i merwai sunu ngam cur tu tengah dena. Kalah. Ha? Tapi ang lihat pa lihat terai. Kapisar ang debam. Pelon. Le terai hui le hui long kung kung lecong kan.